Is níos túisce bhí mu a cant ar a chonáthóga. Agus inis bhhalam ligan ar tain, go bhfuil tú ar a trá. Tá tú hísan sin I breanúach ar a bhharige. Cedecin tú? Ín seo mis a chuid cedecim se. Fecim 8 bortán agus cheirhád. Ráid tú sin? 8 bortán agus cheirhád. Deach me machiad. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Agus cheirhád. A 1, a 2, a 3, a 4. Nis, cefed rud ar an nomláin a ecim? Gúra tú níanach luma? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Nis, cech scríf me sin ar a glár? Me gur som scríf a gúsáid mo chodólis. Anwa, 8 agus a 4 sin a 12. Ítach, fan go scríf mu de. 8 agus a 4 sinne a 12. Ítach. 12. Tan som sin dintain. Nis, hiúr mo chare síle ar a tráné, agus fan go bheic tú ced a chonig sí sin. Moet réiles na portán, níach sí an fortán, níach sí an wád, chonig sí fáileán, chonig sí sécín. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Agus chomáile sin chonig sí 7 rún. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 agus a 7. Nis, cefed rud a chonig sí ar an umlán? Fan go bheicemuid. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13. Nis, cech I scrífa me se sin nis ar a glár I bhairim som? Han go gweim me. I 6 agus I 7 sinne 13. Ítach. Bú pean luiad. Scrífa tos in éanach luma. Han go bheice muid, cuimnach linn ríiste. A 6 agus a 7 sinne a 13. Ítach. Fyr mus ceannín eile. Mar réilób sin, machas a mealach líb. Ok. Chonig me 9 bortán. 9 bortán, fan go bheice muid. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, agus chuig eileán, fan go bheice muid. Chuig cín. 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Gur mille chéliad? Cefed ar an iomlán na chonig me, fan go bheice muid. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14. Chonig me cheiricán 10. Fan go bheice muid. Cech scríf me sin ar a glár? A 9 agus 5 sinne 14. Ítach. Fan go bheice muid. Scríf muid é seo. A 9 agus a 5 síos bolagín agus capín sinne 14. Nis,
Nílas ce a chonig muid ar a trá sin agus féidir dus a chud scélíní bag a héine chuma agus suma I scríomh bunaí ar sin.